فرزندانم به من احتیاج دارند. این موضوع را به جنجال باید حل کرد. خدایا زنگ میزنن. الو، سلام خانم سیوزن، من از شما خبر انتظار بودم. چطور دارید؟ سلامت باشید. خوبم خانم میرال، تکلیفتان رو قبول میکنم. اویدی اویله دویمی کامل میتوانم تمام معلومات ها رو با شما دسترس کنم. زنگ مرا انتظار شوید. در وقتهای نزدیک به شما زنگ میزنم. به صبرانه انتظار میشوم خانم سیوزن. تا بازدید. خوش باشید. بله، انا همین دم. یا این جدا شوی موافق گفته های من می شود، یا این که به اویله شیرینت رو با تمام واسطه اخبار عامه پهن می کنم. 20 سال تمام افلاسی هایت رو که با نیلگون نام زنی عملی کردی یک نقل می کنم. دروغ چون این چیز وجود ندارد. با نیلگون چون این علاقه ندارم. تو این را می دانی. شاید همین طور باشد، اما می دانی که آدمان به چی باور می کنن جنابی کمال؟ با سخنهایی که پس از 23 سال اویله دور بودن شوهرش و به خیانت شوهرش چیزی که به زبانم آید میگویم. تمام معلومات ها را نقل میکنم. بعدن آن زن چطور در کوچه ها راه میگردد و دخترت چطور معلمی میکند مرا هیچ علاقه دار نخواهد کرد. آن قادری دیوانه در کوچه ها با چند نفر جنگ میکند. اینش را تو خودت خوب میدونی. تو روحیه چچک را فکر نمیکنی؟ همین قدر دیوانه شده، چشمانت را پرده پوشیده است. آیا تو روحیه چچک را فکر میکنی؟ شخصی جدا شونده من نیستم، تو میباشی. بعد از شنیدن چنین معلومات دخترم در حقیقت از تو نفرت میکند. چه شرطی داشته باشی نویس. دادگاه چه قدری خواهد دهد، اما فرزندانم را از من جدا کردن نمیتوانی. آنها را از من گرفتن نمیتوانی. شنیدی؟ برای آن که ما یکدیگر را بسیار دوست می‌داریم. من فرزندانم را بسیار دوست می‌دارم. این مناسبتی بی‌منفعت میباشد. البته تو این را نمیفهمی. تو این را هیچگاه نمیفهمی. مرد بس نیست مگر؟ از آنجا فرا التماس، من اینجا رو دیده خود را ناخوش حس میکنم. در گذشته زندگی کردن رو بس کن. اگر اون لحظه ها باز پیش نظرم آید به هر روز میافتم. التماس فرا. با دقت باش. میدونی در اینجا باری اول با پدرم اومده به سنگ در اومده بودیم. 17 ساله بودم. البته اون وقت مادرم به پدرم غضبناک میشد که پدرم مرا به چنین ورزش عادت میکنند. آخر خطرناک است. آن روز با پدرم در قله خیمه ساخته بودیم. تا سحر صحبت کرده بودیم. آیا قادر هم با پدرم چونی لحظه ها رو گذرانده باشد؟ یعنی وقتی که پدرم به عدن می رفت آیا چونین کارها رو می کردند؟ چی فکر داری؟ اگر من اون روز نمی افتادم، التماس مرد بس کن، دیگر این فکرها رو نکن. اگر من اون روز نمی افتادم بین ایجه یک خطا بچه ها سبب شد. حیاتم با قسم ها جدا شد. پیشینه، بدینه، نو، کوهن و حتی جنت و دوزخ. آیا حیات کهنه‌ات رو انتخاب می کردی؟ حیاتی که در اون از این حقیقت بیخبر میموندی.
бале пешинааш беҳтар аст. кошки ин ҳақиқатро намедонистам, кошки ягон чизро намеомӯхтам ва девонавор зиндагӣ мекардам. шояд девона мешудам, аммо девонаи хушбахт мешудам. театре ки дар назди хонаи ибо барпо шуд чӣ гуна буд? оё ба кабобпаз мезебида бошад? вақте ки дар ятимхона буд, онҳоро ҷамъ карда ба театр бурдаанд. рӯзи хурсандии кӯдакиам гуфта нақл мекунад. аз ҳамон рӯз сар карда то имрӯз девонавор ба он ҷо меравад. як-ду бор маро низ бурда буд. вай ҳам ба мо монанд будааст. бечора овони кӯдакиаш хуб нагузаштааст. минбаъд бо ибо зиндагӣ мекунӣ ва ё шояд танҳо зиндагӣ мекунӣ. хонакобиро сар кардӣ. мехоҳӣ ки ба ту ёрӣ диҳам? ту чӣ дард дорӣ? дар асл ту чӣ дард дорӣ қодир? дар суханҳоят ҳамеша раиси оила ман ҳастам мегӯӣ. ман мекунам, ман ҳастам. хай натиҷааш ҳамин аст? дар мусибати якум оилаатро тарк мекунӣ. оё раис будан ҳамин аст? хайр, дурӯғҳое ки ба ман гуфтед чӣ мешавад? ман солҳои дароз камолро гунаҳгор донистам, аммо гунаҳгори асосӣ дар хонаи худамон будааст. ҳамин тавр маро ҳурмат кардед, ҳаминро ба ман раво дидед. ҳаёти ту ҳамеша ҳамин тавр мегузарад. ҳамеша аз одамон нафрат мекунӣ. навбати падарам ба охир расид. ҳоло бошад навбати мо аст. аз ман, аз модарам нафрат мекунӣ? албатта мо мошине надорем ки оташ занӣ, ҳамин тавр не? гӯш кун ҷонам. мерд, агар он рӯз ҳодисаи нохушрӯй намедод, ба ман сюрприз тайёр карда будӣ? эҷе, гӯш кун. мо дар чунин аҳвол дар хонаи бибиям зиндагӣ карда наметавонем. хулос зуд бояд хона пайдо кунем. ман имсол нияти ба донишгоҳ рафтанро надорам. модарам ва хоҳарам ба ман эҳтиёҷ доранд ва агар ман танҳо худамро фикр кунам, худпарастӣ мешавад. ҳамин тавр не эҷе? бале, худпарастӣ мешавад. акнун баргардем? бармегардем. эҷе, барои чӣ тез-тез роҳ мегардӣ? куҷо меравӣ? зудтар биё, ман ба толор меравам, корҳои зиёд дорам. ба коргоҳ ҳамла кардаанд. тамоми асбобҳоро вайрону валангор кардаанд. ту чиё мегӯӣ? кӣ кардааст? чӣ шуд? аз ту пештар иҷро карданд. барои ҳамин асабӣ шудӣ. саҳар соҳиби хона омад, гуфт ки хонаро холӣ кунед. чӣ? ту чиё мегӯӣ? ин тавр намешавад. ман пагоҳ бо ӯ худам суҳбат мекунам. ту минбаъд бо ибо зиндагӣ намекунӣ? ин ба ту дахл надорад ку. тамоми шаб модарам хоб нарафт. хабар дорӣ? ман хоб рафтам. мазза карда хоб рафтам. модарам ба ту эҳтиёҷ доранд. ман ҳам ба ту эҳтиёҷ дорам. мо дигар сабри бардошти ғазаби туро надорем. ҳама ба мо ҳамла мекунанд, намебинӣ? калон шав, калон! минбаъд дар барамон бош. мо ба ғайр аз якдигар касе надорем. намебинӣ?